I'm serious. Because kwasi asem na adonso dodo. Obi Rev Owusu Bempah ye gay. Awurade nko for life and problem na me sampani. Owusu Bempah. Wow, extra virgin. I not tell you any. Unfortunately, America had the chikusia. All you na do for na, ya the chikusia. Kosia de the check. Enti abusafo sesi amalo kase de ntokwa no emu ayedin. Prophet Owusu Bempah one eye Afia Schwar sniga ntokwa no. Babi yakwa kodu no curse enyina abamu. Prophet Owusu Bempah e the anointing oil e the curse eye Afia Schwar sniga. Ono so akoto the same adequate. Ono so di age eye Rev Owusu Bempah abusua ano ayedin ha eye GH kwabi media so mesa say ne die mo ba so abe subscribe na wa share wa like say dia foforo nso ebenya bi ati enti abusua say ye ba eye Afia Schwar nigga oni eye Rev Owusu Bempah omontokwa ya aba beto media iso a Afia Schwar nigga echire mu a eye Rev Owusu Bempah oye gay what you say oye obi oye tumu what you say na no na eye Prophet Owusu Bempah ete ya ajinjano o say babia de ne kone de se mankasa mu dia ha babia kono de enye Na nka men kan boko sei. Na de menti ase ne se. Osimi ye gay. Na me pa cha ma fe o na me kofa be ma. Ade ma jimi. Na sa gay nsem no. Me be ma o ya gase. Oba mpo ho den a me mpe. Oba ho den me mpe. Osofu kam ya mobra. Osofu mi jira we mi sege. Mo se me pema. Afede mo se me pema bi afede me pema ma me yege. So hweche switch. Se ama no me jaya pa na. Enye se brebi atwam no so Owusu Bempah ma se tene ba bia ama no kura se me bone pa ma ne kofa ma breme aso mi hu no ba wo Afia Schwar snega ma mo akofa na breme mi hu bi da na mi po bi abone pa so kofa ba breme a mi mani abo na mi ntimi ho ba se me yiri enam se mi ye gate na me yiri moda jaabe me na me pam moda no na jam me na me jam mamu nyama me mfa bufuo nke cancer hwe muntie me osofo mo ma me anointing oil obi a woni mo bebie na no aka so Owusu Bempah ye gay odi ade obeka fa mu bi aka fa me ho ba gay eye machiwade sofo eye machiwade osofo mo ma me ni wa bie so ma me hwamo amotia no mpacho mo nsore mfiri na mo nsore osofu tu ano no ye mame so binim na Ghana ha obia na no ka semi Owusu Bempah me ye gay semi ye gay a de me be ye me ye wi ya onyame nye me nkwa mfiri me nsem semi ye gay a me ye wi ya onyame onye me nkwa mfiri me nsem semi ye gay so a obi bia obetena baabi agina baabi aka so Owusu Bempah ye gay onyankopon onfa yare anu aduro striking me kasa so nyame difo I'm serious because kwasi asem na adonso dodo obi Rev Owusu Bempah ye gay awurade nko for life and problem na me sampani bi fabra me de baba from apai no osofo apai ampai ye sofo abusia after say eye Prophet Owusu Bempah ono nso ekese eye Afia Schwar nigga ewie ye no o ke kan nsem a o chame ewie ye no abusia Afia Schwar nigga ete sa asem na o say na prophet opebi a o de sa asem we ebe fa ni feature na ye me Afia Schwar nigga oba ya asantoa e na o de sa ade we ebe fa me feature ono nso akwakoto the same anointing oil ni bi ono nso o chire mu a anointing oil we say obedu America ha say ya ye de no angwa ne mu what you say enti ade na wo no akoto na wo de kese me no krampo no me wo ni 10 times e wo ha say abusia ono nso o de age eye Prophet Owusu Bempah abusia eno nso ababeka yensa na yenhwe de etwa gu ho Wow, extra virgin. I not tell you any. Unfortunately, America had the chikusia. All you na do for na, ya the chikusia. Kosia the check.
me ba ha ya abrofo na de nyamesom e ba Africa me nko brodi asori bia bia mubu anointing oil e ma wo bia so fan kofie because them ma cholesterol crack kosoro papa the only good for me ya de chikosia I also wouldn't have a mother. No, also, Baba, 2016, what's the supporting Joe Mahama? Now, change me supporting you for also, Baba. What do me change the man? Oh, yeah, you know. Let's see, do I have it yet? Theatrical, not dramatical, and grow up, also, Baba. Grow up because I'm not good for me to be good for Mama, Papa, also, Baba. Sound of also, Baba, Papa. Send your metiasi. Nanyame ye nyame nanyame ye nokofo sebo panyame tiase se Bishop David Oyedepo a meme modo hye me sofo se ni nyankopon tiase so Oyedepo nyankopon tiase wo so beba en sama wa kan fa bedu ko bi ho na bedu ko bi afi bi o ma o cha wo ka so no zen o so beba bedu ko bi wa di sinti na ma ni gu ya wa sorry Sasa na ya nyame ema ya wi a eni akatua ema wo so ema wo maso ema wasefo so also baba what say bloggers and see Nigel Gezi so can someone ya no kuna to Nigel Gezi so and go na sorry the TV station why I anointing oil so through nyankopon ti ase say nyankopon and the catcher me ma me say me mother ya ba woman na me nyame adwuma san na me mafiri ase na me odi for dia wo so baba de odi ye Nigel Gezi no onyame akatua ehwo no me ya wi nya akatua emra wonye wo maso wasefo so also baba wo bo ma me ngeje ni wiase nyina pa say yanko prophet kusibuate any wase also baba and sama to kusibuate no wo ka wo sanyame tiase sanyame ya no kwafo sawala suru ni asase ketuafo sawo also baba say obi aka ho asem enti yare ni akatua ma no so de a apa wo to prophet kusibuate so no sanyame na afro kusibuate ene ne ma nyame na so kusibuate me ya na juma na sanyame ye nyame a osoro ene asase onne wo ne wasefo ani Owusu Bempah wakatua wani mguase emra ne ya afitie ne tie ne bio asofo a wo pass ewu o mani wase asofo a wo do wo baba bloggers wo Owusu Bempah sambe na won kan fa Kennedy afra ho Owusu Bempah sa wagu asofo ani wase e wo Ghana ho wo when you bottom sika nyame padia ba sorry fie so mo de be bo afo le no mo de mawa na mo de ama bloggers so mo fan ko di atem o mo fan ko attack asofo kwa kubofo ka ho asofo bi o be pagya wo Ghana ho be si asori dan dia wo tan Owusu Bempah so when you bottom sika di ama blogger bi so wo fan ko di sofu bi atem Sabraga bia di sofu bia tema mo afafo na Chinese car Owusu Bempah yare ni akatua okun na wasori wo nyame maso no onyame sori wo so Israel don bere ma won sori wo so osoro ni asase en sori wo so onyame a wo tia di boye fo ka no won fa so akatua won fa mawo me domi wo Yesu di mu 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 Owusu Bempah sawa jinya me masika adi abo reverend me mbasa me kwachu wo di abo bedu ko bi ho pa wo di abo na jigezi ho pa wo di abo prophet kusibuate ho pa Owusu Bempah me domi wo Yesu di mu onyame fa yare ani aduro anto wo ne wo maso e wo Yesu di mu anya never more than 600 negu omo pro church members Bible say baby abanu ne ba se shalo nyame ho se wo Owusu Bempah wan bosofu bi wo pa wo Ghana ho a me domi wo Yesu di mu me domi wo Yesu di mu
me domi wo yesudimu me domi wo yesudimu afesa kwasiade na wugina waso dem ye no me bona dande empera so and the ba woni wo busuafo so e wo Yesu Kristo dimu ni chasi also my power tsna waso tsna wo dem abra wo hwe video yi tsna wo dem na ma wo saso hey na kan wo di mechi wo jimi no kan di mechi so ra Yesu menu me ho masaba wo chen fa me bone chame awradie afia ma me hu se me firi wo na ase amene nam kro na awrade me firi wo na ase ahe na me ko awrade ti masaba awrade fa Yesu mo dia no sa jeme me yakopon dom na buwa me also ba kadi mechi o awrade fa me bone chame na samba wo nkonkron metsena me mu biem awrade ma wo nkonkron kasa fa me mu onyame yi me pe na ma wo pe endadi wo me mu awrade ma me nsu ne me ban entre o Kristo ni ma me su ne me ban entre o difo awrade ansa na me biem anu mpo no ma me su ne me ban entre wo bi anyame wo nkonkron etimi mu awrade me dance sa wo di me boni a chame na wa jeme na wa dume na wa bua me hadu ntie me Owusu Bempah ya oboye ya wa sakra o se de okadi mechi wa sakra enkoye boni bi mate ensa nko wachi koye de waye ni nyina biem o ta ko ya me dia ma we empire me boma we na me agjo empire me boma we so di gidie ta akira onyame de oboni ni na acha ensa nko wachi enko twitwa asofo ne ntini enko bo panti asofo enko kika nsema enya no kore enko twantro ento Dr. Mahmoud Bawumia so enko twantro ento MPP for so a lying tongue no katrema twantro onyame chidodo onyame chi onyame wono mo on hauso aw hu masem enye boni biem me pesa me twe camera na me bebo udi biem me pesa me twe camera na me be tono me tono me amane o ate say nuclear weapons me srawo enye boni biem na me fa boni nchaw entro a wo twa to TB Joshua so osofu odifo TB Joshua wo entro akasia outsna OKFM etwa to papa no so nyina onyame hu mobo ofani nyina nchaw onsho so a bompae afia rade mi peja wakoa Owusu Bempah ede no ba wonsa awade wo se ba bia ba no ana ba se hia na onyame wo ho over 800 people here wa piso onyame wo se wo de boyefuo kai de bone na wo pam ka wo ye no kwafo se wo de be che no enti na ye ni na ya adwene ba ko sra bone fa che e de masofo Owusu Bempah awade wa fumo na wo nko an wa fumo no wa ye wo so bone awade fa no bone che no 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 ne kai no awade ma wo nkonkron sa na tsena ni mu na wonya ne kakaifo onya ne tsenetsenefo yakopon enugwase na doso na so wonya me wa mama te ase se obi ba wo mu a enya madada ni na twam na niam afoforo enimonya foforo empeja foforo osoro hina safo rate me fi me kra me di padua me huhumu me peja wako aba wanim awade mane sa hu Nyankopon do na foforo awade dankane do na di kira no awade bienani na wo hu se wunyame ye nyame awade yi nkwase asamfiri di tirim ezanza wo si nyansa fiti ase ye wunyame suro nti fa nyame suro hura ni mu
Awurade yi free yi Jimmy free ni mu. Yesu di mi yi Jimmy. Yesu di mi yi Jimmy. Ye di nyame nkunku wuram. Awurade dom no. Awurade dom no. Awurade dom no. Awurade for Holy Spirit dom. Manyame nkunku tsena ni mu. Na won tsena no. Won kasa fa ni mu. Na nu masem. Ne ye anso wasafo Awurade ani. Awurade osi ebeya. Osi se asane ebeda dinti. Bema beja ne nane neja. Waka ne yere hu no maye baako. Na yesre se Awurade. Baby Rev Owusu Bempah ne mfepade akɔhye biara. Twibren wo Yesu di. Na twibren wo Yesu di. Na twibren wo Yesu di. Baby biara ne mfepade hye biara. Awurade se bema nam. Na wo ba nka ne ho a. Eya na Jimmy doso. Eya na sele na brabo no. Bema bia woni yire bia ya no kaso ya akwala na nkola asem de Jimmy. Na so wo Nyankopon a Obo Adam. Now with the evil kind of baby biara papa evil wo ba wo be ba ta na chi. Ah ministry no ba ko nanim because say ministry no. Also Bempah ministry no. I say double. I say ya double. Ministry ni ntimi nyini. Ministry ni nyini ba tenten de wo nyabi. Oba wo be ba ministry na be bro. Awurade yima no. Awurade yima no. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Baby biara. Owusu Bempah yire wo. Ene oba wo be di akọ. Ene oba wo be di 3 months. Wo baby biara. Wo be tibi. Atonu be ti ne SS ni na. Ebe ma Owusu Bempah ministry no. Say Owusu Bempah ministry no. I say adabo. Awurade domino. Domino. Awurade ma ministry ni na nya kase ati say diasa contestants. Awurade ma ministry ni na nya kase ati say diasa contestants. Say the ministry na for say ya dabo no. Me Nyankopon tere wonsa. Me Nyankopon tere wonsa. Me Nyankopon tere wonsa. Ewo Yesu diwo. Ewo Yesu diwo. Ewo Yesu diwo. Kabro yanderebe masubra yandara liba yando ayenderebe le makabra ndaraba le bra yanderebe mo Nyankopon ye dawase ye shawudi ani monyam ye pagya wudi wonko ana ya nokwafo ye dase se wotie no waye ye dase se wama dase die pie ye dase mpose afi be ko na wie ya ye be wura 2026 na ye hu se Owusu Bempah enya wo baby wenya wo baby enya se Rashida malafaka kora Awurade fa domo papa fa domo no ye dawase ye shawdi ani monyam me Nyankopon ungu mani maseda ungu mani maseda me Nyankopon ungu mani maseda na ungu mani maseso maseda county adunti amen. Proverbs chapter 26 verse 2 was it, as the bird by wandering, as the swallow by as the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curses causeless shall not come. David, me I am blessed beyond your cares. What I say, I am rooted in God. See, Owusu Bempah, me do Nyankopon wa me som no me ka me se kwaje odo a me wo ma agrada ebu a me wo ma prophet Ojaba any say there Ojaba jino me phone so enra the whole day efe kwasi ada na do say there papa jino me phone so messages no fra anu continue me ti be my life. Me donya me papa Mr. Owusu Bempah entimi asema me be kan ne me ndi watem be ka unyansa sembra bra me be ka unyansa semedi kan Owusu Bempah me pesa me da wase woni wa sorry ma no because kwasi adamu som me kwasi adamu the rate at which kwasi adamu me shebi kwasi adamu
me down a whole bottle of Macallan. Me go. Na me trebi no na mo yede. Na mo so me. Enti meda mo say because so be sha atade adware afaka akwa sorry. I got to collection, not preaching, not it's about the Afia Schwar nigga, no. Nyami shawa sanity. Java go na sabi uyi kwase a wan le bedware se wo kwa sorry. Sorry, I would declare echo. Kwasia da wadi asi wo se wo kosum nyame no. No akotena sorry them. Now we suffer for microphone. Ababa will be the Afia Schwar. Look at the way I'm going. That's how powerful I am. Nyanya mupeo. Eyam kom share da me so ansa na me ma me wumi o. Me ma me be wumi ababi ase no ma se we maka already sister. Me ma me see ka kire ne say spirit be free India. And they be running now spirit na a spirit of kindness. Now obey wonder to we say no obey wonder to the world. I'm going to show you the shabby mami o e Nigeria. Obey na me mama say so for ne say I want who na be sumu no. Kwasi ada de mo ya le mani so pa na ya me fe se de na me ma no. Onkwasi afọ no mo twa mo shafa asofo no mo ni na ejira ha na mo ka me ho asem e ba me ho video na ni mani age mo nkoso na mo nya ne sa like your friend anoint way a freezer also Bempah me I am blessed beyond your case me mother me I am rooted in Christ one wa bosom na ne mo quarters me na. You can touch anything around me but me. Me. I am rooted in Christ. Except you kill God. Me Afia. Wo buwa. Also Bempah. And no me abro sa wa do me agume so. I go see aga. One more do me one more Ghana na go see dey. One more kro mo ni nyame o mo ni ba bi e kwa asori as ko so Bempah. Apostle. Na me. Hey, sao. You are tibi muno. Me Afia Schwar. Me Afia Jewa. You are tibi muno. Also say uji. Also say uji mi no. Also say wo da bono. Me nyankopon. Also say wo aposom no. I am rooted in the blood of Jesus. Brother, I'm showing you some. Yes, oh, me, or the Niboja at me, Afia. Oh, Yankopo, oh, you never could pet. Cobona send you the mammy. Me, I'm too old to Bempah. And to me, said you are Timmy Mono. Was such a would Jimmy no. You are Timmy Mono. One said, I'm not Nasia, me Kenyans are some. And I'm a Gungo. And one said, I'm not now, me Kenyans are some children. Well, I got a wedding in church, I was up patrolling 1 year. They say, no, I tell me about this. I'm glad I knew job and don't watch them. When did that church, I was up patrolling 1 year. So 1 year, and come said, me a fear J was coming dear. Be boom dear to us, Yama. And fear J was coming dear. Our crack a comedy. So you might be catching. Me papa, what they be told in and a friend of your cra. Me dear Santa can be your mountain. Your friend of your cra. A fierce edge was comedy dear cra. Maybe a cattle. Now, Papa, some your cats no. Me a eagle. Me your cod dear. From a Bible, then I don't go to church or your cod dear. Me, I am an eagle. I am an eagle. Rooted in Christ. Here. I am an eagle rooted in Christ. I am bought by the blood of Jesus. God will kill you for my sake.
Try it. God will kill you for my sake. Try it. Try it. Na Nyankopon chew say, Yesu moja no, ne bo denche wo kwasia moja no. Sawate. Ana me na yewe na yewe na wabusu mo bi hu da. Wabusu afo na bi hu wo. Una yewe na yewe, wabusu afo na bi hu. Eye den no kuro beda unai. Una ye me me nyina no, wabusu abubu nkwa yie. Wa sore ma na bi abusu afo mu. Get the hell out of here and grow up. Catch it. Grow up. Grow up. Because me, come in 1,000. I will watch sorry them. To me, it's an entertainment. It's because look at how beautiful it is. Can it fair? Send me trouble, let me do cut here. Now what tia sorry them. Now what the years to to the J. Now more discussing me. Gosh. Mudi Yesu esiwo na mo boshwa ana mo boshwa ana baba wa no na Afia Schwar snega no ana baba wa no ana Afia Schwar snega no ana ba edi no dia mo babo edi no mo bebo and also am for two tin the Afia me danne na mi wu a eye mi Nyankopon na afem dia me ba asase so se me be ye no mi ye wi a I will go peacefully. And me nyan ko na sachna fatuti dia me ba me obi antumi nkome mu ntumi nya mi foko FOK o foko mu ntumi nya foko na de lada na me one this na kwasha people for etine kosi sai papa me one NDC na chinchina na satime na se John Mahama and na bo me pa. And they say about me and I bomb me pa. Pay your analogy now where you know. Saba will be an album me pa dia Owusu Bempah. Any a partner wakoji wa John Mahama hono. Fako mano. Catch John Mahama say. Afia Schwar snega say one penny. Enti abusuafo wo hwe de ekoso na afanu mienu ni na obi ade gene nyonko what ya say. Sesi na onye obi nya ntokwa e media iso a. The only thing obetumi ya ne say all the be nipa no because uni ahoden a ene o say ogege nipa no hard one because Afia Schwar snega e wo obi man so e na eye Prophet Owusu Bempah ono so wo Ghana enti ntokwa no e be ye tournament sa e wo media yesu sa o de ase abusu ma me hu adwenkere e wo comment section o wie nso anidie mu na wa subscribe to your channel no say ni update bi anso etomu a onso obenya bi atie kete wo se enye dodo onwura makra bye bye.